Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Tahal Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Setajana para sepo, para sadah, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, undangan laki bini sepo anom, sesetajana sangat abdin amul jaki, langkong-langkong al-mukarramun al-afadil, para sayyid, para habib, para kiai, se ampon sami-sami alongku elangker, wabil akhas al-mukarram Kiai Haji Syekh Abdul Qadir Jilani hafizahullah ta'ala, juganan Al-Mukarram Al-Fadil Nanda Kiai Faruk Dardiri, sareng sedayana keluarga besar Pondok Pesantren Prompong Kecer, sesangan abdina ta'zimi, juganan para kiai selain. Saya abdina tak bisa nyebut situng persitung asmana para ajunan, namun tak ngurangin rasa ta'zim abdina deka para ajunan sedaja. Tuan rumah keluarga saya ampon teti sebab akompola dan kuja ajunan sedaja. Malam semangkin Kak Dinto, saya tuan rumah Kak Dinto ngatoren dan kula ajunan sedaja dalam rangka nyelamatin nyokoren akad nikah antara komanten laki sareng komanten bini Kak Dinto. Saya sedajana sangat abdin amul jaki. Hadirin hadirat umat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga-moga sedajana ya kuah sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma amin. Para rabu komanten lake sarang komanten bini Kak Dinto sesuai kalaban slogan sebeda ya dan langker seetoles naik gedung-gedung selamat menempuh hidup baru. Kenapa saya maksud hidup baru Kak Dinto? Deka komanten sedua torjukan dek katan kula ajunan saja. Hidup baru dalam rangka mengamalkan ilmu mereka berdua, karena masing-masing Kacong sareng Ceping Kak Dinto alumni daripada pesantren. Setong dari Sumenep, setong dari Prompong. Sama-sama santri, sami-sami santreh. Estona manabi eker-peker dikaji selama di pondok pesantren. Mereka berdua kaito belajar menjadi santri. Semangken Paleman dalam rangka menempuh hidup baru, engki Kak Dinto kaangkui betul-betul menjadi santri. Pengamalan ilmu se ampon parengaki sareng kiai masing-masing, ustadz masing-masing di pesantren masing-masing
ampon bulangaki ajaraki burukaki pondok pesantren mereka masing-masing, namun untuk betul-betul mengamalkan ingki mulai samangken ke depan ka itu. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Tak langkong kiai. Kiai Haji Abdul Qadir. Masya-Allah. Samangken Kak Dinto, beliau berdua Paleman dari pondok pesantren masing-masing keangkui betul-betul menjadi santri. Tetima Nabi pondok Kak Disa ajar menjadi santri yang baik, pengamalan total sampun Paleman. Karena kita Kak Dinto sampai madep sami-sami dek keajunan Allah Subhanahu wa taala, sami-sami santrena kiai, santrena baib, santrena para sayyid, santrena para pengusung Al-Qur'an, para pengusung sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benih pas ambu titi santre mangken nika. Tapi semangken laku 2 malam sampai ajal menjemput kita saja mazilna talibin manabidabuna salah setong imam besar As-Sayyid Muhammad Alawil Malik Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu, maziltu taliban au mazilta taliban, selamanya anda adalah santri. Sekalian naki mana birik berin ki bere pondok ajar ki ajar menimba, makanya main talib penuntut penimba ilmu dari kiai, ilmu dari para habib, ilmu dari para sayyid, ilmu dari sadajana para pengusung agama Allah Subhanahu wa taala. Manabi ampon kuper kecompoan bi sebang lah Kak Dinto tertuntut keangkui mengamalkan sadajana ilmu si ampon itu langaki ederaki sarang para kiai sarang ibu nyai sarang sadajana asatid waktona badai pondok. Jadi abdina al-faqir enga deka kisanah salah setong musnid Sumenep, orang alim Sumenep, atau diantara orang alim Sumenep. Beliau adalah Syekhina Syekh Taifur Ali Wafa. Beliau kadisa kita kuper dari Mekah ke Sumenep ampun alim, ampun epakon nulis kitab sareng gurun beliau Syekhina Ismail rahimahullahu taala, sampai pada saatnya depak gebektonah Paleman dari Mekah dek ke Madura. Apa yang menjadi bekal terakhir guru beliau Syekh Ismail Uthman Zain rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu dek ke Syekh Taifur. Padahal waktu kinika ke Taifur Kak Disa ampun alim. Beliau pesan nihayatul faqih bidayatul faqir. Puncaknya orang yang mengerti syariat nikaki pintu pertama kangkui menjalani sebuah hakikat. Lekan itu bahasana para kiai minimal para ustad. Semangken Kak Dinto ya torakina sebagai contoh dek mempelai berdua secara khusus dek kita saja secara umum bahwa kita manabi asakolah
Napa boleh sampai ke pesantren kak disaki waktu nak ajar teti santreh. Kapan kita tertuntut untuk betul-betul menjadi santri teng Paleman? Karena ketika Paleman sebini arakah selake araji menghadapi macam cobaan rumah tangga ben masyarakat boleh tetangga lekak dito tertuntut pengamalan ilmu seampon bulengaki para kiai para guru semenjak di madrasah dan di pesantren. Mangken nih kamu mulai malam mangken nih kan kamu laki nih kan toron dari Bangkung deki nyona seporo para kiai para ustad dan kulai bakon tujuh i atas kak dito nyona seporo jangkolang toron dari Bangkung sami-sami ke Jeding anak kain to cukup mejukan nih wah mulai gelak nih kawan keng lehan tahan nih kan ke Jeding awudu mungkin nih kak insan kita sholat bahkan mungkin ban maurifah Allahumma sholli ala Muhammad mak bisa tak sholat maurifah jamaah takhir jamaah belai ben kiai na ben bunyai na ben mau mantan ping arken bedaan ben larang maka bedain mari asar mari maurib paceng mari isya paceng sampai kol sangak kol sepolo ban mungkin tak bisa apa jeng maurib katina penyi jawab ban maknyain jamaah takhir lah ini kapon tak dusah kini kayak kengi ngaki jadi badan yang salah sotong riwayat bahwa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainas sholatain bila Gusti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ajama dua salat pona begini ke duhur ban asar atau maurib ban isya bila udrin tak kalaban udur sebiasa ojan safar marat perjalanan ojan atau berkering songkan dan mereka pernah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kak dinto aja mak dua solat tanpa udur sekesebut debuna ulama kapan itu bisa diamalkan di antara nak hati nikah yang ada di pelaminan gimana Nabi namong titi tukang syuting ampon engko anu kia kok sibuk kia abah seberempat sibuk tak bedek tukang syuting kan toh ki kala engki seni kala mana bi pangantan nikah kenging ngereng madhab kinikah otaba tuan rumah cek sibuk macam sibuk banyak tamoy kor sibuk ongku leka intoh sebagian ulama ngingingaki nak khair jama nak takhir mau ripa kompol sarang isya mana bi kela duhur kompol ban asar keng tak kenging pas kompol kapi duhur asar maurib isya kini ke jama toor nyaman mengakil dari sekenging dua mangkana para kofera juru rias nikah harus paham waktu supaya juga tak oleh tusah teti juru rias katina pacaran bedak sepagi selontora mari asar mon mari asar ya marin rak morip osau bayi boleh bana bajang gelu saneka teti juru rias sekaligus menjadi pendakwah amin Allahumma para maurib obay boleh adan maurib balain pasir nyaman komanten niat jemaah tak khairna iman bedan gendua seket sepasang anjir larang jaga aja mana bi bedan panganten bini nika bade petok ngaram tak kelero petong lapis nika bangki
Insyaallah saya acadaran nikah sedaja nah bekal mengalami. Amin Allahumma. Katanya si kasa, saya tak acadaran masa ikut. Ngocak si tak acadaran kasa, saya songkoan tina lah abde. Siapa aku nengkok saya rasain diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lestari ke jeding, asolat cong, asolat pi, asolat, mereka asolat, doa apa? Ya Allah, jadikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami tidak mau ya Allah berpisah selama-lamanya. Sampai sami madhep dek keajunan. Abtina beni kontro bunga ani pelaminan. Nitunya tapi terobunga sampai masuk dek ke swarga ajunan. Amin Allahumma. Makna kebahagiaan yang hakiki kinikah. Kebahagiaan nikah bahasa Arab apa sa'adah. Orang yang berbahagia pasirah. Dia pun ulama as-sa'id bangkana ma'allah. Orang yang bahagia engki itu orang semeloloh zahir batinah asareng Gusti Allah lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan jalana Gusti Allah Kanjeng Nabi mana ibadah orang berngapura saja tibi tak lebat sunnah epon Gusti Kanjeng Nabi pas kunpolan oneng ngocak makoli tak ngereng sunnah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah jangan harap mendapat sa'adah fid dharain. Jangan harap berbahagia engki mangken bisa ketek kepada ketemor tunya bumin ngocak silahkan Anda berketak-ketek sakaja aki mate bani lomat ban kok. Mun tak ngiring ke Gusti Kanjeng Nabi, mun tak taat ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, silahkan di backing siapapun bumi ngocak. Lomat ban kok bila. Maka jalan kebahagiaan al-abadiyah as-sarmadiyah kak dinto ngereng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada ulama rajah asmana Sayyidi As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'il Kabir radhiyallahu taala anhu. Sayyid Ahmad Rifa'i nikah satu masa dengan Sayyidi As-Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhuma. Nikah pada ngetopan nikah. Sami-sami depak de kamakom al-qutbiyah canreng madura sami-sami wali kutub setong Syekh Abdul Qadir Jilani seculukin Sultanul Aulia setengah Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'il Kabir. Namun nomor 2 nikah Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'il Kabir lebih anom lebih mudah. Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'il Kabir kaini toh seterkenal ceritana ketika ada Pak de Madinah pas mator ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah manabi abdina icompo si acabis keajunan dek kaadintoh namang erona abdina semangken abdina asarang jasad abdina manabi beriin ya Rasulullah erroh si acabis keajunan apangki sarang erona ajunan semangken abdina beten ben erro dateng acabis keajunan nyoon na abdina teronyium mah astana ajunan keluar astana Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kini ka Kanjeng Nabi ampon 500 tahun seda. Manabi beni orang pesantren tak percaya ke cerita nggak nikah. Hurufat dikucap. Hurufat palsu. Abai kebai. Kita uning ke makna nakaromah. Tapi
beliau berdua jadi wali besar benih keng ngambuakina sapah benih keng kun kok rokokan benih keng kun alongku meloloh tapi mulai kini beliau berdua kan itu betul-betul etadrib etadib didik benreng seponah kaangkui betul-betul bada ijalanah jaddihimal akbar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Badan ijalan aku sudah kanjeng Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani, Sidi Ahmad Ar-Rifa'il Kabir nikah bani wali ketiban bani pahamoro-moro tadi wali mana bi wali kutub nikah mana bi maca sejarah nah beliau-beliau dari kini nikah lakar ampon badan ijalan aku sudah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keng banyak wali lain ki walinya ona sabora wali ki amakmum ka aktab yang sifatnya lebih umum ka adinto kadang pun tadi wali pun Gusti Allah muka-muka setajana tadi wali minimal wali umum napa mate bakun nyambih bakun abak la ilaha il wali umumnya mana entan benikun wali santer beni wali murid meloloh insyaallah setajana wali umum minimal artinya mate ngibala ilaha il Allahumma salli ala Muhammad. Bada wali umum badi waliul mustalah ni kepada pak pon ni ka pada pak ni kawan colok ni kata apa teh kening tak kata kening ano keluar TV ni ka bada jong paruk bola nah bada ke paruk mana binang sareng ke paruk kadisa kadang acara eta dan kula pon pada pak depak ke Jabal Dal kadang sini kala Jabal Tok sini ka Allahumma salli ala Muhammad. Napa se debuaki Sayyidi Ahmad Rifa'il Kabir lemang kene ka cerita segala se ke Madinah ketika Sayyidi Ahmad Rifa'il Kabir ka adinto nyoon acabis ke astana Gusti Kanjeng Nabi pas keluar sareng Gusti Kanjeng Nabi astana sampai takbil siom jarang Madura kecup sareng Sayyidi Ahmad Rifa'il Kabir ni kesemakin banyak se ingkar khususnya nang emit sos emit sos pah ngaji nang emit sos tak ngaji ke kiai tak ngaji ke pondok pesantren engki pas butuh ingkar anda bapak ingkar tak masuk akal nyaman karomah pada ban mukjizat tak ahajat ke akal tapi perlu dekah keimanan ben pangistoh tapi halayak waktu itu mengisbat, mentasdik, membenarkan kejadian itu. Di antara ada ulama yang membenarkan peristiwa itu adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena semasa nih kan. Napa saya debuaki Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'il Kabir radhiyallahu taala anhu untuk mencapai kebahagiaan beliau ada dalam kitab Al-Burhan wal Mu'ayyad As-Sa'adatul Abadiyah bimutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'i masadirihi wa hay'atihi wa mawaridih untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak akan pernah putus yang sifatnya selama-lamanya sampai bisa tak masuk surga tak ada jalan lain kecuali bimutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam ngereng lalampanah sunnah Gusti Kanjeng Allahumma shalli ala Muhammad fi jami'i mawaridihi wa masadirihi wa hayatihi wa aklihi wa syurbi dalam sataja natengka kulina ngereng belajar mulai lambo ajar mangken ajar abang kilakar tunya nikah adalah tempat pembelajaran kita ajar pak mata pak aba
cok nyocok kaki aba benteng kakulin aku setiap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ada dalam nginum, dalam asaren. Angkana dan kula mator ki boro. Kepenakan nih kak, kekacong ban keceping, deki, mandi, Pak Alami, mari kini kak semprot boleh, asolat, mun kita asolat fardu, terus lagi sunnah, solat hajat bajong, atau solat hajat, kau tak rono juga. Apa saya ajari ke Ustad? Di antara doa saya paling mantirwah, saya bisa ngeper, Allahumma jannib nas wa jannibis fima razaq. Ya, baan ku laku. Buan make apal bani sedia, tina tarap aja. Sepenting kan ku laku sama-sama akan indah pada waktunya. Teku saya rana si bini jong, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, kebaikan wanitaku ini, istriku ini, buah hatiku ini. Bah ngocaki ya si bini, ya Allah abdina juga nih ya Allah, abdina nyona kebagusan laki abdina ya Allah, luar dalam Gusti. Amin Allahumma. Luar dah. Serius nih kak, saya maksud dalam nih kak ate gelawan. Tak ada kebahagiaan sebisa ekaole yang sifatnya abadiyah sarmadiyah kecuali ngireng lalampan aku setiap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngireng ongku benegun kong aku le. Mangken ni kau sama rengkong aku bolan. Engkau norok kanjeng Nabi, buktikan bas, bukti aki. Nik sekoni cara nada katina apa? Mana bi ulama lamba. Aduh, satu jana katina apa sengiring aku setiap kanjeng Nabi. Dalam Burhal Muayyad cukan Sayyidi Ahmad Rifa'il Kabir nyerat setong cerita bahwa manabi orang lamba, ulama lamba nikah pernah ya toren somangkah dan kula enggak bolan elangker benda somangkah giru benda somangkah elangker pah enggak ke cerita kinikah ya toren somangkah bantuan rumah kak dintok ya toren somangkah bahasa Arab pah bitikh jan orang Mekah jan orang Mekah bahasa Arab sukiyah hab somangkah bahasa kecer atau bahasa na Syekh Abdul Qadir Jilani selangker bitikh dan mereka pada setong kiai lamba ya toren somangkah kak dinto somangkah kak dinto bitikh kiai pas kiai kini kah tak lima deer apa napa mata deer kiai gule tak oning caran ada somangkah boh kempang kiai kinyaman sing ngatoren biasan kan tukang ngatoren kayak itu nyak benyaan abin biasa sekak dintok kiai beni polan si ada ngak sambian gule tak oning caran na ada somangkah si akadia Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gule kita oning kita maca kitab, kita ngaji, tak ada pak ilmu kinikah gula tidak akan melakukan satu hal apapun sekecil apapun kecuali berlandaskan sunnahnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin nyium bini beda ilmu na jong. Engki bunyi paspor ebung tempu. On lawan mon masalah ngak kini ka. Jadi pola rehalalan thayyibah bah. Hari si maraja aban belum mina abid di puluhan tahun belasan tahun ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan bade setong ulama konah.
kak dinto manabi sangat rompa Gusti Kanjeng Nabi nika yuhibbut tayamun masang kalaban pateh sekanan kada bener setong ulama mungkin keburu pas masang dari pateh sekacer aduh ini kata di beran ya Allah astagfirullahaladzim 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 ya Allah. Masya Allah nih kan santri-santri nih kan insya Allah muka-muka tetiak ulama saja ulama nih ke benipah kutu teti kiai bunten ulama nih ka oning ka ilmu pas ya malah silahkan teti petani olah silahkan teti pedagang seolah silahkan teti pejabat seolah napa boleh pas teti kia teti bunyai ingki kot tuntutan kini ka artinya orang seoneng ilmu pas ngamal laki ilmu nah Allahumma shalli ala Muhammad la ulama nika ulama kona salah masang sandal terompah eka abitin kaleban pateh se kacer astagfirullahaladzim 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 dek remene kebon katina pacarana pas asadeka mak keluar beres mak keluar beres ke kafarat apa salah ngireng Gusti Kanjeng orang lam on mangken enten insyaallah beda amin Allahumma enten beda orang wali ini kebeda sampai kiamat mun tada orang wali rempak langi ini kan mon setia tada mon orang wali can serah yang orang wali banyak ngitek apa mak ngitek pun sebagian ulama nih kitab-kitab tasawuf zaman akhir orang wali banyak ngitek apa mak ngitek tak tahan pon tak mampu ngabas keberadaan orang banyak benikun atokar ben orang kafir tapi bangken banyak orang atokar pada Islam manter selamat amin Allahumma. Maka usahakan di sisa-sisa umur kita sampun pospo napa boleh jadi segi nom-anom santriwan santriwati segi gerseger nikah belajarlah terus untuk menyesuaikan diri kita dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katina pacaran ADR katina pacaran yang nginom katina pacaran asaren katina pacaran masuk ke jamban ke WC ke jeding keluar dari jeding masuk ke masjid keluar dari masjid mana bi masuk ke Roma katina apa khususnya nih kak kacong nih kak men masuk ke Roma di antara ada apa datang jalanan rajinah menunggu di dalam kamar saya kun ngocak dah iyalah ada tukang hayal ya sudah menunggu di dalam kamar di tepi ranjang tang titit siap datang maslah bener rokok jong oh rokok tepat sendiri pembahasan ya sebini seneng apa njak ke rokok ada jujur tapi mon sebini tak seneng rokok dulla ni keseneng ke rokok nih kak tenang titit siapa langsung masuk jong katina pacaran masuk ke jeding ngalak sikat gigi ban Pepsodent lah sogok pas ngalak sabun karaup benikun kamu mana tapi kepen boleh pas masuk senyum Pepsodent assalamualaikum lah ini kada masa nggak kini kah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu yabda'u bis-siwak neka Gusti Kanjeng Nabi manabi rabu dari luar melepet ke dalam berajinah sebelum malepet sebelum masuk ke dalam
asiwak beni rokok. Asiwak anapa? Nik bini tak satejen seneng bau naro hargai aku mak terdek tang dedewas can si bini dak emak ban kika makin ntar kejeding asiwak ke koki sia asi kada kok maki asi kada ban pola na ano yang sia abada yang lagi ya kan abakot tuh tole nyolok nyaman buat mas adik yang daya tahu kah yang ku cinta yang ku sayang mun sembah yang roh apa makna merah kan beri yang lagi roh sembah yang agung arti sembah yang maha satu sembah yang maha rahman maha rahim sembah yang pokok yang nikah sifat kamal Gusti Allah Subhanahu wa taala mun yang rebeni Arya yang ku cinta yang ku sayang ila akhirih Allahumma shalli ala Muhammad ngak kini kan ni bini sekali ditujukan dang dapat ka ada tidit ayang datang dak remon ayang datang ya ates ke lu tak patenya manja langsung ke jeding engkau ke lu yang ke jeding yang ke de dak remah pek ke pek au boleh beun boy ko tu ngak ajria ko tu hormat benik ke benik kun mantan anyar senausa mantan lasem ko tu tangki kini ka selera sih tak pati mau pakat nih kayak besaki pun gula mantan lasem nih paling nggak kini ke paling ojol paju pun lah beceng iku jan tak kenging ngalak karep tibi kayak laki nih kan tak kenging rokok nih kamar pas rokok padahal hasilnya mana rajinnya tak seneng tak seneng kebun rokok ampun jangan cong mana rokok nang amper meni kamar cak rokok bahkan menabi mereka rokok apa orang ngebani si bini nyari gelu sana sebuah apel buah jeruk kesikat gelu seni kele maka anak petal rui kocor rui deer gelu malah tak bau roh entar ongku nih kah kenapa pengajian mau tak bisa malaki neka insyaallah survei membuktikan saja amin Allahumma sunnah Gusti Kanjeng Nabi ini indah Kanjeng Nabi ini kesayang kerajinah tak bidaki saja nah mesra Kanjeng Nabi ini kan mesra juga dibalas mesra dengan istrinya etorok sareng saja sahabat maka mereka semua tidak hanya mendapatkan kebahagiaan sesaat tapi selamanya selagi beritunya bahkan selamanya sampai mati dak keajunan Allah. Seterakhir potret Gusti Kanjeng Nabi yang menurunkan para sayyid, para habib, para dzurriyyah sejamuljah nikah Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha. Sayyidah Fatimah Az-Zahra kak dinto wibawa nik bini paling wibawa satunya Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah bahkan sebagian ulama adabu di antara nasihat kebai madhabah perintis pondok pesantren An-Noqoyah Syekh Muhammad Syarqawi di dalam kitab beliau punya karangan kitab Asmana Asasul Islam wal Iman fima yajibu ala kulli awam bingkeng ada buaki termasuk beliau yang menyepakati bahwa paling muljana nik bini iswarga As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra dari satu aja nah. Bahkan ulama-ulama selain nyebutaki wali kutub pertama selestaren Gusti Kanjeng Nabi seteh nika beni langsung ke Sayyidina Abu Bakar tapi Siti Fatimah kada. Napa gula mak berdepak nikah?
nikah sadar cadar ben tak jadar nikah supaya tak kini ateh bahwa kalian para wanita, para perempuan, adik bu empuk bu embuk tapi pada andi andalan, pada andi idola. Serah As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Saya enggak mun santre nikah. Kula matoroah. Mun santre jangan idolakan kecuali orang wali. Jangan idolakan kecuali orang sesemak ke Gusti Allah. Mun orang setak nyantre sekali idolan artis, cek tak kuning ngaji, tak berusaha nyemak ke ulama. Tapi mun santre, langkong-langkong santre pondok pesantren, apapun nama pondoknya, jangan mengidolakan kecuali orang soleh, orang wali. Mun sebini idolakanlah orang soleh, wali atau waliyah atau salihah. Ya mungkin kadang nak kena pondok nang habin kasa kembar artis sebenarnya artis Korea ya temu ban kau ban temu ban camo kemo ngojak Korea ban gitu kinikah tabu nggak kinikah tabu oning ke tabu bianjong cenderung Arab aib nggak gini kemon ke santre makin pian pon lebur ke artis Korea cek sabak nang ibu guna cek sabak nih hapin nah napa boleh apa hanya refutun reng Korea sebenarnya melembeng kita apa buru malaikat ada kita apa kapi manter selamat amin Allahumma mon binian tulis banyak-banyak di kitab dan buku kalian idolaku Rabi'ah Al-Adawiyah, idolaku Siti Fatimah Zahra, idolaku Siti Hajar, idolaku Siti Maimunah, idolaku Beni Merlin Mondro kena. Beni siapa nyaman sih artis Korea Jong? Lah jadi ya, engkau tak tahu aja. Siapa rajin kenjeng Nabi sepopon tibir Jong? Lah jadi ya, hari santre kapir ya. Rajin kenjeng Nabi berapa kapi Jong? Masya Allah tuh. Berapa? Sangat ketika kanjeng Nabi bede setong asli sepopon kanjeng Nabi. Siapa pon mana? Masya Allah. Allah iftah alaik. Nega Masya Allah. Cet mun masalah apalan mangkin nih keke. Santri laki kalah ke santri bi. Cet santri laki ini kah banyak yang tidak punya kemaluan ke. Wah tak todus ke santri bini. Jong. Moga-moga sedaja nah futuh sareng Allah. Amin Allahumma. Paringin ilmu semanfaat. Amin Allahumma. Yakinika idolakan orang-orang semuljah, orang-orang sewali. Kenapa? Kaidah umum dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'aman ahab au yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang bekal kompol ban orang se kesenengin yang diidola tengah teh mun sampean pas mengidolakan artis napa boleh artis kaper saya nggak kompol ngaheran ya naudzubil engki mun kunin de carana beda ya toren tapi ya teh napa kun Siti Fatimah pakun Sayyidah Khadijah pakun Siti Sarah pakun Ummina Hawa alaihinna salatu wassalam. Amin Allahumma. Cek sampai mun beni santre si andi karakter ngak kiri sera tore. Bagi kereng luar. Yo tak kenal kana karo. Tak ngaji kana tak ajar kana. Kecuali tentu ajar. Maka abeli boleh bahwa kita di dalam menyisakan sisa siamor kita langkong-langkong segi nom anom nikah belajarlah terus untuk menyesuaikan kehidupan kita dengan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carana adeer, carana nginom, carana sedaja dah. Katina pas paling genteng menurut agama kini katoro. Kini kan kun kebiasaan resa aren engki lah kan. Tapi mon masalah nikah ada pun ulama enteng-enteng aki
biasan pah merembet bekal ngentengaki si wajib. Orang sebiasa ngentengaki sunnah yang bersifat adiyah, adat dan kebiasaan Gusti Kanjeng Nabi sehari-harinya, kini kebiasaan sekejap aki make si wajib nyenteng. Moga-moga selamat, amin Allahumma. Bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi ketika sudah turun sunnahnya kepada Sayyidina Ali dan As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhuma? Satu saja. Dan kula ajunan kadinto odi itu nyah napa boleh dalam keluarga, kehidupan berkeluarga nika tak mungkin mulus-mulus saja. Kadang ada keletek ben matoah. Biasa. Kula kuna beri resep. Beri resep ke manten si dua. Manten bini baan mas teh ngormat ka ummin tibi ka abana tibi. Tapi hormati juga mat tuan bana. Mat binin langkong-langkong. Manten bini mun mampu ngormat mat binin, aten silake sudah dikuasai. Ini rahasia nih kah? Keng boleh. Cara nangala aten lake ikala ben kok hormat orang tuanya si laki-laki. Engki apa engki? Tangki. Papelak kabar para mun si laki ria. Andi teretan papelak jere-jere khusus ke matuana. Nika rahasia tapi kudu buka. Kek laki deui kieu. Beni kun kareng sepola ken tibi bersebobinin tibi. Tapi kamat tuanah langkong-langkong hormat sebagaimana orang tuanya sendiri. Nika kunci. Yang banyak jadi masalah ketika di antara mereka berdua nikah timpang. Setengah hormat kamat tuanah, setengah tak hormat. Masalah nikah. Dan itu kewajiban. Kalau biasa disampaikan sareng para ulama, orang sepo nikah benda telok macem, guru. Orang sepo tibi ben matoah kini kebon hormat kapi kini kah cek papitah, maka kehidupan kalian insyaallah akan harmonis di dunia wal akhirah. Karena ngak kini kalakar secontoaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepi-pipi di menjadi ketetangke poso-popo du popo, kalau di antara keluarga sebuah rumah tangga badah tekeletek benih menjadi kompor, benih menjadi bensin, sabarin jana sabar ya biasa manusia ya benih pak bocah lemat tuan baen doa pader jad pader kepingelak kejuk bujun roh ada pak kejuk juju kadang ampor terapas mon nganika muka-muka langgeng amin Allahumma. Pada suatu hari cerita nikah ditadwin, dibukukan, dicatat sareng Sayyidina Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam Sahih Bukhari. Pada suatu hari saampona Siti Fatimah kadinto araka Sayyidina Ali, beliau Siti Fatimah kadinto arasah bereodin. Karena urusan rumah tangga ditangani. Ya nikah putrana Kanjeng Nabi, putrana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ratu swarga. Nikah ki alako jompon. Mangken polan tetin ning jan. Oh ning. Potran ki ayah. Atau potran Sayyid, potran Habib. Benih nyani aku dah. Kuna cerita. Teng arakah pas tanda alako sekali. Jo jadi anon ke laki jadi sa kela atana kela asapuan kela engko ni bini jet kuna tenten mun engko jet kutu glowing mas karena engko kang kui bean jadi bean asapuan bean se nyetrika bean se atana bean se nyosoin tangan aku leku aduh iga apa pas jadi ya untai bagi kaanan ini seranan makin punya orang yang bola nah nanti anak pas seraki ke sape pak lagi susu melolo
mata iso-iso bing cek di depan nih kayak gucaan. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada suatu hari Siti Fatimah kadinto arah sebera kehidupannya karena astana simulja kadinto sampai blue cotton menumbuk mana sarana keluarga, numbuk gandum, notoh beras, kebedaer. Lekan itu sampai blue cotton kan itu. Saya alako nikah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, ratus warga singa nikah. Napa boleh kun S1 pas anda alako boleh. Nik bini boleh lah S2 can. Kewajiban anda itu mas. Kitab anur udah iya kitab anur udah iya kitab anur itu keluar telil kepi ya telil ya potrena kanjeng Nabi alaqoh makun S1 S2 jadi ya saya alaqoh pentos lake bil ikhlas sami-sami niat nyari ridhoan Gusti blue cotton Sayyidah Fatimah dak remer ya pas beda kabar oh kanjeng Nabi ya trena noh harta banyak dari Bahrain. Harta kini kenapaan? Emas, perak, baju-baju besar, senika. Kanjeng Nabi ini kemana Nabi nompo harta banyak. Tapi kanjeng Nabi mana Nabi harta datang dari luar negeri, ya toraki ke kanjeng Nabi, dapat duhur, asar misalnya pon, sebelum subuh ini kata ada pon. Itu bisa saja. Waktu kini ke Siti Fatimah, arasa berak teronyok ona pembantu. Atau bebudak acabis Siti Fatimah ke Abanah sallallahu alaihi wasallam depak kata lem Abanah sobung Gusti Kanjeng Nabi sobung badan Siti Aisyah badan apa kak dinto ya binta Rasulillah sia nikah bahasan Siti Aisyah ke Siti Fatimah beni pas ngolok Fatimah beda apa Fatimah beni ya binta Rasulillah Allahumma shalli ala Muhammad dimangken kadang kan beda lim dalim gak bisa pernah penyaman keputaran kiain kadang saya ning kini kebon ada bagus Kanjeng Nabi beda pun apa kain toh kasokana abtina terota pangkiban abah ban Gusti Kanjeng Nabi abtina teronyo onah pembantu gak ditoh ketika lihat orang akina deki Siti Fatimah kubar tak lama Gusti Kanjeng Nabi Rabu Gusti Kanjeng Nabi ini ka peka mereksanin beda Fatimah ki burudina beda Fatimah engki beda apa nyona pembantu jay pon lesoh nang itu lima Kanjeng Nabi langsung bergegas tak longku bergegas dak ka te lima Siti Fatimah ternyata Siti Fatimah sareng Sayyidina Ali pon rensarenan nengi elencak je mola fis sarir Kanjeng Nabi langsung melebet Sayyidina Ali tak kerja langsung jaga aja yang Madura ingin duduk atau berdiri serang Kanjeng Nabi nang nih ke matwa si ganteng nih matwa si ganteng insyaallah matwa semakin nih kan ngiring setelah nah dek ke Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma ketika lebeda mantona tina nang kondisional menipah nang melondo biasa mun kun seminggu jong tak apa kau tugas sabe njak tina bulan madu ban ki jan matuan iya jero iya ban njak ki kulaku Allahumma shalli ala Muhammad beda apa debuna Kanjeng Nabi abtina kak dinto teronyo onnah haddamah pada bebudak cai pon ajunan remin harta ban budak banyak dari Bahrain Kanjeng Nabi beni pas apareng pembantu punten nikah cara mendidik Kanjeng Nabi deka potrena tibi beni manja tapi sajan parengi jalan ke angku semak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala Fatimah dak remamon beandre ban ko beri sesuatu selebihan banjirian ban pembantu engki kak dito engki kenapa sebelumna asaren ban maca subhanallah alhamdulillah 30
Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar talapolo kena sarah pada ban wiridan selastarena so ajriya ban-ban bermakna hadis jadi ban-ban mau yang malaki ere lebih bagus etempang khaddamah atau pembantu. Oh engki nikah pada depan nikah ka ilmu zahir batin engki ka ditoh ya malaki Pak Siti Fatimah. Ketika yang malaki sesudah itu beliau berkata, wallahi demi Allah salastare natan kula ngamalaki pon apa sampun parengaki Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dak katan kula tidak ada urusan rumah tangga yang tidak tertangani ben gula tak rasa repot sama sekali. Dan ini kodu santri ini khusus santri bini, santri laki mulai semakin ipon duk. Lebumbu ni khusus ah, papa sekali manabi asare nah subhanallah 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 talapolotal alhamdulillah 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 talapolotal Allahu akbar talapolo sarah pada percis sarang wirid ben pikir lestaren salat lima bekto. Nikah hadis sahih minimal di Sahih Bukhari disebut 2 kali. Ben kula cerita nikah nokel serang ten kula nang catatan atau buku kecil ten kula nya mana al uswah fi muru'atin nisa'i wal isyrah fil muru'ati wal isyrah asompa Siti Fatimah wallahi lastaren gula ngamalaki nikah gula tak arasah berat sekali menjalani kehidupan rumah tangga bisa ngamalaki dong bisa ngamalaki monte dunga subhanallah talapolotal alhamdulillah talapolotal Allahu akbar talapolo empat ajar mulai wangken gula al-fakir mulai oning ka ilmu nikah gula tak tinggal sampai mangken dan gula laki kan laki gula gini mau tak apa aja nih kan oning ke kiburu jokor gula laki gula tapi gula biasa tanah joko gula laki tapi gula biasa sasa apa tuh nih bini kadang nggak sapuan gula sambil olahraga kak masih sempat tahu engkau ke laki siamon ke laki baharoko melolo wah Kanjeng Nabi muljan ban-ban katina apa Kanjeng Nabi nang italem bada sahabat semator ke Siti Aisyah katina apa kehidupan Rasulullah nang italem apa jawab Siti Aisyah kana yahsifu na'laihi wa yurakki'u thawbah wa ya'malu ma ya'malu rijal fi baitih. Kanjeng Nabi nikah ijai tibi manabi rasok na bedah sebeda etambel tibi etambal tibi manabi trompana cegak selempanga umpamana bahasa Madurana sambung tibi sera Kanjeng Nabi gini kah raja swarga paling baiknya makhluk Gusti Allah qatibatan bahkan lebih bagus lebih mulja tempat malaikat Jibril alaihissalam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak oleh ngongko ke laki reda iya angki mun tepak ke syariat engko ni bini mas kan bahan kapi pertanaan bahan perposapuan bahan persasaan bahan aduh berat mun ngak nikah ngereng sami-sami abalih dek kasunnan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sopaja tak kun seneng itunya setiap petanikah kita pedagangkah kita pejabatkah kita kiaikah kita manabi tak abali ke Kanjeng Nabi jangan harap mendapatkan kebahagiaan yang sifatnya abadiyah sarmadiyah. As-sa'adatu al-abadiyatu bimutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'i masadirihi wa hayatihi wa mawaridih sataja nang ngereng usahakan sesuai dengan kehidupan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita kain to
umat Muhammadiyah. Ini Muhammadiyah saya karo apa nih? Umat Muhammadiyah, CNU Muhammadiyah, saya Muhammadiyah, sedaja Muhammadiyah. Saya betul-betul abak nih kata dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katina pajarana ngereng belajar mulai makin niat walaupun setong benareh saya kelakoh ngereng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya nih wiridan nih. Napa aja tahu sama ajar awirid kini ka. Jak norok gula lah, jak norok gula. Gula ni ka raja dosa. Gula ni ka orang enah. Ngereng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gula ni ka orang raja dosa, jak norok gula. Norok kiai rokok la. Punten. Kengain. Kebun kiai kilakar, gula kun madepa. Tapi niat ngereng Gusti Kanjeng wirid sebelumnya asaren subhanallah alhamdulillah insyaallah kehidupan rumah tangga kita parengin harmonis sakinah mawaddah warahmah. Boleh sebelum terakhir Nabi masuk ke Roma pon Kanjeng Nabi dalam sebagian riwayat dalam tafsir surat Ikhlas langsung baca kulhu. Pasera orang setiap masuk ke dalam maca kulhu sekalian tak kepaker aban tibi. Dua kali tak kepaker sekeluarga. Telo kali ban ketetanggan tak kepaker. Masuk kulhu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allah ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Telo kali kun. Mon tepan head tak kenging macam mate bayi. Eka soki zahiran wa batinah. Soki senyenengaki, senyelamataki. Mun santre sal masuk ke pon duka maca kulhu telo kalih insyaallah kiriman sekut ketetanggan kepi tero abri sejong ke banjong di majadin kepi tero akhirnya kok niate pak kok kedul laro ke Muhammad roh kedul Karim roh kedul Kidam roh masyaallah tabarakallah kuncinya setong mana bi tero bahagia cek kuntoles meloloh si muga bahagia engki amin tapi laksanakan cara kebahagiaan itu. Tak ada lain kecuali ngereng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadin toh pamator sekalian naki nyon sepora dek kesetajana para masyayikh, para sayyid, para asatid, para tokoh masyarakat, Pak Klebun, sareng sedayana perangkat epon itu sekadin toh, sareng sedayana tantretan kadin toh sesami-sami hadir, juga sedayana para santriwan santriwati dari berbagai pondok pesantren. Muka-muka sedayana bisa penareh mecek abe menyesuaikan abe sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kulaku iyakoh sareng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nireng akhirnya Fatihah sekalian atau rakidah ke penantan silua mantar bi Allah subhanahu wa ta'ala ititiyakina pernikahan sekaridain Allah subhanahu wa ta'ala rizkina antara parengan mudur dan ilmunah antara parengan kalakoh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلاتنا أدركنا يا الله أدركنا يا رسول الله
أدركنا يا نبي الله، أدركنا يا حبيب الله، أدركنا يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم، وبحرمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وبعظمة بسم الله الرحمن الرحيم، وبجلال بسم الله الرحمن الرحيم، وبجمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبكمال بسم الله الرحمن الرحيم، وبهيبة بسم الله الرحمن الرحيم، وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم، وبملكوت بسم الله الرحمن الرحيم، وبجبروت بسم الله الرحمن الرحيم، وبكبرياء بسم الله الرحمن الرحيم، وبسناء بسم الله الرحمن الرحيم، وببهاء بسم الله الرحمن الرحيم، وبسلطان بسم الله الرحمن الرحيم، وبكرامة بسم الله الرحمن الرحيم، وببركة بسم الله الرحمن الرحيم، وبعزة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقوة بسم الله الرحمن الرحيم، وبقدرة بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع قدرنا واشرح صدورنا وارزقنا من حيث لا يحتسب بفضلك يا الله وكرمك يا الله يا من هو كاف هاء يا عين الصاد حاء ميم عين سين قاف. ونسألك بست الجبروت أن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل عقد نكاح برهان وسيلة عقدا مباركا عقدا نافعا عقدا إلى الجنة بركة فيما أعطى الله إليهما من الأمور الدنيوية والأخروية بشفاعة سيدنا محمد ابن عبد الله بشفاعة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وكرامة أولياء الله الصالحين وكرامة العلماء العاملين حتى يكونا من أهل المجاهدين في سبيل الله بشفاعة سيد الأولين والآخرين حيث أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله حسنى درجات من الله مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. اللهم اجعل بينهما اللهم اجعل بينهما اللهم اجعل بينهما مودة ورحمة وارزقهما النسل الصالح من البنين والبنات حتى يرون الأسباط والأحباب وسع عليهما من رزق الحلال ووسع عليهما من رزق الحلال ما يكون هو الكفاية والزاد واحفظهما مما كدحاك أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.